Yeah. Kube na nkulukumba wan'wana a kumeka va artist wa rihlongo yo basa a kumeka va na Mhanlwane Lien then a ku ka ti-death review ku na ntsatselelo lowu nga kona aka vanhu lava nga na swikweleti swa le henhla ngopfu lowu i ngo mfumo wu lava kumeka va wu nga wu sungula ku loko munhu a kumeka va kota mali le henhla ka 50,000 a kumeka va a hakela ku na leswi a fanele a swi landzelela swa kumeka swi kota ku swi nga kota kumeka swi endla ku xikweleti xi kumeka xi herisiwa so a ni lava ku loko ku ri ku mhaka leyo himpela mi nga mi yi vonile kumbe mi nga mi kha mi landzelelini mi nga yi kumela vanhu va vo dilana na swona a swi kha swi vulavuriwa tolo then a kota ku mi kha va hi basa because hi bodlomele swikweletini a ha koti ku huma lava na hela no ni mi twile ni ta ringeta ku sungula lexi ni fanele ku sungula ni ya languta xona ni fanele ni sungula ni ya lava nongonoko walowo ni kota ku vona leswi mi vulavulaka hi swona hi ta kota ku twisisa hi ku na vanhu va nge le ku tirhiseni artificial intelligence va tirhisa timhaka ta technology va ndla khalanga pet matebula a nga ri yena va n'wi vulavurisa kambe loko ku ri ku impela swi ri kona ka televisawu ni ta yi kuma nongonoko walowo se ni ta yi teka kusuka kwalano mo tshama mi ri endlela ya aka nongonoko wa tolo mi no inkombo to mina inkombo akhensa mhaka yin'wana ya nkoka leyi mi yingiseletaka hi yona ya ku hi bodlomele ngo hi fike hi laha a swikweleti hi fike njhani hi nghena njhani xikweletini un'wana ku ha phela hi lomba hi langute na mali ya bonus hi xo xiphiqo xolexo kambe mi swi ri tano a hi mukele n'wana mi yingiseri loyi 0860 nakona ka Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM van'wana va ri round 2 ya MK versus ANC yi le ku yeni mahlweni a khotela henhla a Durban kambe a hi tsundzukeni ku ya tolo ku nga ri round 1 hi ku a ku nga langutaniwangi twi na timhaka ta MK kambe leswi a swi laviwa hi ANC a swi ya khumba MK ka ANC a yi langutane na IEC kambe hi ku tumingiseriwa mi n'wana mingiserelo nhleka Bopet. papa Minjhani n'wana mbala hi pfukini n'wina mi kwihi hayi Brazil to ka jama ni vurile Bopet ni ku nambo khulukela u phela jam Bopet loko u fika le mahlweni u fika u khukhulwa hi le matimba u tlhelela u xi manito Bopet leswi a swi endliwaka hi vanhu va MK leswi ya vangele ku celebrate ni swi langutisa loko se ku kha ku fambiwa Bopet tiphati letiwani ti pfuriwaka everyday na masiku lama hinkwawo loko ti ya ku heteleleni Bopet ku tele timbolovo ma swi vona se namuntlha sweswiwani va MK va nge le ku celebrate va tsakisiwa ku hayi va wini case liya yi nga yisiwa hi African National Congress ino hikwalaho ka ku nambu luwa wa African National Congress wu kulukumba ngopfu Bopet wu khukhule swinandzani leswi a swi khulukela a vupela dyambu namuntlha swi ku namuntlha swi phataphatani leswi a swi ri kona Bopet swi nga leswi namuntlha a na ku tsundzuxa muzalo wa mina July ku swi voni kahle le what you call Saselemama vanhu va karhele Bopet ku dyisiwa kondlo va ku ibalo hina vahloti Bopet a hi swi tiva ku hala hambi ho cela la ya kuma kondlo hi ku balwa loko ri humile mi ta swi vona ri siya mavoya nyana la mi swi vona ku hola a ku ri na balwa ma swi vona se balwa loko ri bubile ri endlela ku na makondlo ma nghena se n'wina mi nga swi tivi mi ta fika laha mi cela mi kuma ku se ku huma kona ivi mi khoma mi ya ma dyisa vanhu kona se vanhu va karhele ku dyisiwa kona vanhu va lava a va ri ka mfumo mara vanhu lava mi nge va karhele mi vula va yin'we hi ku a ni mi twisisi vanhu lava nga karhala mi vula va yi Bopet loko ma langutisa leswi a fanele swi endliwile ka malamulelo ku komba ku vanhu va karhele a va yanga va yile mi vula yini loko mi kwa va ya Bopet muyisa loyi a tsutsumi a khandziya xihahampfhuka la Vuwana a tsutsumela Msinga mara plan ya yena loko kha hi vona ti-placard letiya a ku ri ku fanele ku Zuma a ya addressa vanhu se a swi vona ku ri hayi vanhu lava nga endla swilo leswiya swi very poor
ivi va tsutsuma duma a ya le ku nga na vanhu va ka vona va swi tiva ku laha ya kuma support ya kuma vanhu ivi va siya swilo leswiya swi va pfala ivi se va sala va ku tlotlotlolo va nga swi tivi va tsutsumela kwihi se va nghena moyeni vo fika va heta va ku swi kwihi Nemetwi. botpet i brabito u faka jama Nemetwi. Mango ti tlhahleke leswaku yena ku ya yena tsakile. Kambe a hi twini ngwe uri yini 0860 002543 vayingiseri hilo nhlekani. Hi ku ya hi nawu wa tiko, hi ku ya hi tibuku, minjhani Sivara wa mina lowu ni n'wi rhandzaka. Hi pfukile hi ngo vona Sivara yana ni mahlweni hi ku ya hi ku hava munhu la a nga henhla ka nawu hi lava ririmi ra vadyivanisaka va ku no one is above law. Mi vulavule hi timhaka ta ku cinciwa ka Act 51 ya 1977 va fika va seketela advocate Ntsako Baloyi swi ni tsakise ngopfu va vulavula hi ti-white paper, ti-green paper na ti-commission sweswi ni tshamaka ni vulavula hi swona. Kati laha leswi a va fanele va endle swo manana xipikara a va fanele ku va pumbiwile va teke gqweta ra vona va ya maphoriseni va fika va chajiwa le maphoriseni va heleketiwa khoto ku fana na mani tanihi procedure va nyikiwa bail va nga ti-interdict va ku a va la ku khomiwa ku fana na sweswi Sivara wa mina wu kenele hi ya ka yona a ta ka Chavani loko o ndla nandzu a nge vuli pet khale nga ku mi nga ti mi ta ni khoma ni tshike ni rhanga ni ya jika ka Chavani pelu ka nge vuli ku le ku rimeka swirhapa la muti wa mina mi nga ni khomi na a heta mavhiki mambirhi ni ku rimeni hikuva ntirho wo khoma i ntirho wa maphorisa hi ku ya hi Police Act 68 of 1995 na yona leyi la ku amendiwaka Act 51 ya 1977 yi nyika maphorisa matimba yo khoma eka section 40 se a nga ku vula leswi a nga vula swona advocate wa manana xipikara Wills swi hisa kwale ka ku rila loko ku nga kona ku Act ya 1977 ya khale inaka hi xiphemu yi ta cinciwa ku fana leswiwani swi la ku vula loko ka yi cinciwa swilo leswi nga endliwa swa ku na lava ala ku khomiwa hi mhaka va tirha switulu swo karhi ku na ku hlawula nawu se a wu nga ha tirhi kahle loko u nga ha tirhi kahle swi ta vula ku loko amendiwa ku fanele ku endosiwa case leyi ku yi ta va kona yi va state vessel speaker xa South Africa 2024 ku na lembe lemutaka loko va hlaya nawu va ku van'wani va ku hayi mi nga ti mi ta ni khoma sweswiwani fana ni mi yimile n'wina va ka NPA n'wina maphorisa hi ku nawu se wu amendiwile na pfumeleriwa ku pfa ni tshamile ni ta swin'wana na swin'wana leswi ni swi lavaku hi ku ya hi ku wu cinciwile nawu hi leswi a ni la ku seketela swona ku leswi hi tshama karhi hi vulavula hi nawu lowa khale hi ku miri wu yimelela swigevenga ku fana na bail se loko hi vulavula hi schedule 5 and 6 loko ni huma moyeni emilandzu ya xiyimo xa le henhla ngopfu baliweni ku fana loku nga ndliwa hi vona manana xipikara hi ku loko president va nga ri kona Cyril na Paul Mashatile deputy president va nga ri kona entirhweni va fambe va tirha mitirho yin'wana ematiko ya le handle xipikara wa teka ximhandzana a ya kwini a yisa ntirho mahlweni wa tiko se loko va pfa va pumpapumpiwa hi milandzulandzu yo fanele va nga tshama va vuya na munhu wo pfuma maphepha hi xihahampfhuka xa tiko mara hala mi ya pfala tibodara mi va lava vanhu va matiko ya handle munhu la nga ministara a ri masoceni a khandziyisa munhu wo pfumala maphepha se ma swi vona ku loko hi ndlisa leswi ve nga phati yo karhi loko hi vulavula hi corruption va kite hi nga vulavuli xilo i nga ndli murhi wu bava hi ku na wena i ta wu nwa ku hlaka July sole 100 by 100 varake famsese so peluka Daniel Mthombeni etshungu kusuka la ka bungeni la hi le kwihi kambe ka bungeni ka xitachi kumbe mabodlongweni kumbe manyunyu kumbe haya ku na hluvula baji aka bungeni hluvula baji hi letiyani kambe a swi ri tani mingisero Munghana Lona FM tlhelo rin'wana nte ri namuntlha hi le ka n'we na hi twa hi n'wina mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 kumbe mi bela riqingho ka 0860 002543 hi ndlela leyi ta va hi kha hi kota ku twa ku n'wina mi vulavula mi kha mi ya kwihi kambe ni lava mixo la a ta hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini
xiko kun'wana se pfalulini okay i xisusini lexani na ta n'wi tlangela xona i ta tivona hi ku hi ya fana xilava seni okay i mani n'wi lavela ka xona kambe hambiswiritano 0860002543 i ndlela leyi hi nga ta famba hi yona mina na wena hi twa tlhelo reri ra timhaka leti i nga va ku u ri na tona ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka leti ti khumbaka ntsene leti ti khumbaka matshamele ya swilo hi ndlela yole nakona ku ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM kambe ke hi nga siya kule a hi tlheleleni hi ya twa ku Misho Justice Mashimzi u ri mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini ndlela yin'we ntsena leyi ni yi tirhisaka ku ya le ku nga na Misho hi leyi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika Wa Vulavula botpet na mumelerisa loko hi herini phela na mina na swi twisi ku ri faneke ya dyayini kahle kahle ku swilo leswo hinkwaswo ka swona swi na mavabyi tihunyama hinkwaswo swa Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela hila nga ko mixero man 0860002543 nakona ko Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti ku khometi timhaka kambe ima hi kandiela hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika Wa Vulavula sweswo mixero Munghana Lonene FM 15 minutes ntsene ku bilawara ya 12 un'wana mixero hilo nhleka Nimamkereri ka Munghana Lonene FM inhlekani Inhlikani minjhani muhaxi epfukele ngo vona papa ikona mi vulavula na Johannes Hlungwane la ka Kumana ni energy consultant se ntwa vaakatiko va rila ngopfu mati na gezi na university Giyani se ni na xitshunxo ka swilo sweswo hinkwaswo the development consultant loko Eskom yo ni consulta ni nga va pfuna hambi hi ku pfula branch ya university Giyana ni nga va pfulela registration number ya meya university L2636 kusuka ka department ya education mativa ku humelela yini papa maswi ku humelela yini nongonoko lowu hi nga ka woma wu twisisa ku wu vulavula yini ne papa se na kombela ku nkarhi lowu taka loko mi teka xiboho xa ku hi fonela mi va mi swi hleketile ku hi vulavula yini enkomo papa mba na siku lerinene ani enkomo 0860002543 nangona ka Afrika ai khona man mi vula ku ai khona no matsundzuka siku rin'wana hi tshama hi vulavula yin'wana ku vulavula timhaka ta ku vanhu va fanele va rhurha ku mhaka ku ndhawu liya ya yena inhlekani mi amukeli ka Munghana Lonene hayi khala nga mpfukeli mina ni pfukile papa la mi nga ko kwa Venichara man wa Venichara na sweswi mi ni byela ni ta mi lasa man mi xa Venichara ngulumelo wolowo ka kwalano ayayayaya kwa Venichara mutini walowo nta mi yisa ka Ellerins danke khala nga sweswi mani lo nghena hofisini yin'wana hina vanhu la a ni nga swi tivi ku nge kahle hayi yanani mahlweni mi nge xo sungula khalanga ni nge se dlamba ni mi khensisa ku va vufambisi byi hi twile loko hi kha hi kombela ku ngeteleriwa nkarhi hambiloko yi ri 30 minutes njhe a hi fani na miroho ha khensa leyi ni lavaka ku dlamba yona n'wina khalanga a ni lava ku vulavula hi liya ya papila leri nga tsariwa hi DA va tsalela America ku a va kombela ku yi nga rhumela minister wa foreign affairs kusuka America a ta languta timhaka ta nhlawulo wa le South Africa mara tsundzuka hambiloko DA yi nga following protocol hi ku mihlawulo minkarhi wo tala lava ta ku va ta observer ku va ku ri vo SADC ku va ku ri va African Union na hinkwati tibodi ku nga ri tiko ku fana na leswi DA yi nga endlisa swona but nge ni byela vanhu ku ri why DA yi fanele yi tsalela America papila ku tanani mi ta hi langutela nhlawulo va kombisa ku va hava confidence ka leadership ya muntima hi leswi swi vulaka swona because IEC
top management la nga ka IEC kambe swi nge vi tiyisi ku veri va kombisa sweswo ku ngo va ku hi leswi n'we hi mihleketa ku va komba swona so ni vula swona phela ni vula mavonelo ya mina okay ani swi twe swi twala nga ri miri vo va vula ku no hi leswi mina ni swi vonisaka swona okay ku ri it's an indication ku ri va hava confidence ka leadership ya n'wantima kumbe hinkwaswo leswi rhangelaka hi munhu wa ntima hi leswi va kombisaka swona ene lexi xi nga ta ku hlamarisa wena Khalanga i ku vantima va ka hina a ve se tshama va kombisa ku ka va nga ri na yona confidence ka vurhangeri bya valungu kumbe ka swilo leswi valungu va swi endlaka hikokwalaho Steve Biko ka yin'wana ya buku ya yena laha nga yi tsala a vulavula hi mhaka ku ri mind ya n'wantima yi fanele yi tshunxiwa yi liberatiwa because Steve Biko a languti mhaka ya ku hina tanihi vanhu va ka ntimeni a hi swi koti ku tiyimela hi rilaya ngopfu ka valungu ku ve valungu a va ri hi ku ya hi vona a va tikombi nga ku va nga va rilaya ka hina ku ve valungu ve nge swi koti ku hanya handle ka n'wantima. That's why wena Khalanga loko wo cheka ti-statistics i languta i nge nkuma muti wa mulungu ku ri na neni ya mulungu laha va pfunaka andlwini i nge kume va ku na garden boy ya mulungu loyi a ndlaku jarata va pfunaka kumbe ka garden ya vona ku ri mulungu ani va na swa vona a hi hinkwavo valungu va nga na swa vona that's why okay yi khomeni kwalano yi maniya hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika Wa Vulavula khenseli swinene mingisiromela loko mi ni khomela riqingho rero yana ni mahlweni a ma kombisa a ni kombisa ku loko i la ku fika la Psychiatry kwa ni kombisa ndhawu leyi tivaka wa vona loko nghena la ka Psychiatry la ku na mulungu na swilo swi nga tshama laha nga khoma board ya ku i na ndlala wa ya nga ya ehandla garden loko ku ri ku valungu hinkwavo va na mali loko i fika la a mi n'wi tholi n'we loko ma n'wi thola phela i tsala laha ku ni la ntirho kumbe mali kumbe yini kumbe swakudya i wa tsala geen ver hi yona vula ku yona ku ri valungu lava nga tholetela vantima why va nga tholangi yena loko ku ri ku va swi vona ku ntirho lowa wa garden boy na mali leyi va nyikaka vantima va ka hina ya qualify ku va nga n'wi nyika yena ya hlupha yaleyo hi ku na yi twa point leyi mi lava ku tana yona kambe mi nga se yi vula ya hlupha yaleyo hi ku a ne a hi swi tivi ku yena kumbexani ku za a nga thoriwi ku nga va ku ri xivangelo ku ri yini se hi ngo hleketelela mara a ni hlamuleli ya ku valungu hinkwavo va na swa vona ku a ni ringeta ku mi kombisa ku a va na swa vona hi ku i yime patini na black card yo komba ku i na ndlala se a hi ntiyiso ku valungu hinkwavo va na swa vona ku na valungu lava va nga swisiwana mara a va swi lavi ku tirha mitirho yo vava i nge ni ku byela Khalanga ni le ka ti-professional ka mitirho i nga ya a bank sweswi i nge nkumi mulungu a ri teller a swi talangi mitirho ngopfu a tibangi malembe a va tirha ka back office loko ndzi vona mulungu a sunge ka back office a ya va telara kumbe inquiry swi vula ku post ya yena yi redundant post ya yena va yi dlaya a ya ha laveki va ha n'wi lavela swin'wana so I'm trying to say mitirho hinkwayo leyi tikombaka yi tika i mitirho leyi va expecta ku ri yi fanele yi tirha hi vantima hayi valungu ene vantima va vona ingaku va endleriwa favor ku tirha mitirho yaleyo ku na munhu loyi Khalanga a tirhaka garage a bakaku magwinya loko wo languta layini ya vanhu lava va landzaka magwinya lama a ti-garage loko ri xili ingaku ku na nhlawuli ya baka hi mintima mara mintima lowu loko wo huma laha garachini kwalaha ka va BP na kwini a ti bakela xitaratini mara the very same mintima vanhu va ka hina va ta n'wi hindza va nge xava va ta tlhelela garage ku va sekete ingaku le garage magwinya ya baka hi miluwu so I'm trying to say Steve Biko loko a vulavula hi ku liberata mahindi ya hina a vula sweswo i nge no komba practical example ni ta kana huma moyeni ku na munhu wo fana advocate Ngokayito is the best lawyer sweswi a kha a representative i tshame n'wi vona Ngokayito va yime court a representa mulungu ku na vanhu vo tala lava ku na munhu loyi a ni promota Dr. Moyavala is an oncologist specialist xa cancer valungu vo tala va suka lava ya Pitori va landza Dr. Mlungu so I'm trying to say valungu va hava hambi i ri a professional boy a professional of some kind loko ku ri ku valungu a va xitwa na xichangani a va nga ta yingisela na munghana lonene ku ri na jakaranda that is what I'm saying Khalanga se ni ringeta ku kombisa ku confidence hi ku ya hi mina ya va Stenihaven va hava ka munhu wa ntima a va pfumeli ku munhu wa ntima a nga endla swilo swa kahle
hence hina hi kha hi pfumela ku hina tanihi vantima a hi na problem na loko swilo va swi tiva loko swilo a swi tiva munhu a ri mulungu we support him and I'm not saying va nga yi ka valungu ni ri valungu va fane va va na idea leya ku mitima swi tele swilo leswi a swi tivaka loko ku ri ku va nyuma ku service mitima va ngo vula mara not to say ku vantima a va swi koti swilo famba vo tsala va xavisa timovha tigarachini kwala ka leti hi ti vonaka ku ri valungu va ta xava ka mitima na mara vantima va ka hina loko va fika va kuma ku ri na mulungu na mitima instead ku a ya ka mitima a nge hi ya ka mulungu because ka yena ku va a service hi mulungu i status ka ku ni xave movha ka mulungu ni xave yindlu ka mulungu mara van'wani va ka hina va call ni tsundzuka siku rin'wana mina ni nghenini ka yin'wana garage nkama lowa na ha ringanela ku xava movha hayi sweswiwani ni nghenini nta swi vekisa ku yini ni ngheni garage va ala va lo tshama vantima va ka hina ma swi vona loko va ni languta a va voni nga ri a ni fikeleli ku ni nga xava movha lowu nga laya garage liya ma swi vona se ivi loko ni jikajikile ku ta un'wana wa a ri wa rixaka ra muindiya a fika kwalaho a fika ni nga ku pfuna ivi se ni n'wi hlamusela ivi ya tshama laha xiofisanini endzhaku ka nkarhi va twa leswiya swa tibele va swi chayaka leswiya swa komba ku yi approve-wile ma swi vona se ivi va taku va mo hi tshika himpela kwala ni ku n'wina hi n'we mi nga tshika mina ni kha ni ti jikajikela laha mi tindli nga ri mi busy ngo mi yo tshama laha tafuleni mi nga vuli nchumu ani ka ni heti yaleyo mara leyi ni vulaka yona swi nge endleki ku vantima hinkwavo va nga nyiki birth service vantima va tele a tindhawini to hambanahambana yaleyo it's an exceptional case leyi hi faneleke hi condemna loko ku ri ku na vanhu lava jejaku munhu hi buku hi cover it's true va nga va ri kona mara lexi ni vulaka xona i ku na vanhu vo tala va vantima lava nyikaka birth service ene khalanga ni pfumeleli ni vula ku vantima va ka hina they are quick va tsutsumela ngopfu ka ku complain loko xilo xi endla hi mitima loko mitima a endla mistake va ri incompetent loko milungu a endla mistake va ri it's an honest mistake why ku fanele ku va na ku hambana ka swihoxo leswi endlaku hi mitima na milungu xa milungu xi va an honest mistake xa mitima xi va incompetent hi leswi vulaka swona ku black man must be liberated that's why itwana vanhu va vulavula ku milungu a ri kahle loko milungu a represente apartheid for malembe yo tala va ku apartheid was good loko yi dlaye vanhu apartheid because the mind of a black person yi fanele yi liberated hi nga ha vuli ku hi dya xilungu n'wana khalanga ina yindla yene ya milungu khalanga i dya xilungu vana va yena i valungu hinkwaswo sweswo bye ni mi twile bye 0860 loko ku ya Afrika Wa Vulavula ile ka Vugana Lone FM makomba ndlela hayi ku tumingisela mina ku we u angula ku yini veri mi nga ha vuli ku mi dya xilungu ma swi vona mara mi twa hina mi kha mi ku no murhi wa muntima n'wina veri hi 0860 tsakela mani good friday ni hikwako suhi mindlwani ku ta ku ri good friday ni nhlekani loko njhani hi pfukile mi njhani papa ahe mina butsata na lako angulanyana ka leyiwani ya MK na na ba IDC ya no va na concern nyana yitsongo nyana a ka khale ka murhangeri wa hina kulukumba Zuma loko ku ri ku hakunene MK ya nghena ya rhangera kumbe yi nga wini ku va na madzolonga lama nga ta khumba tatana Zuma and then madzolonga lama ya va kombetela tintuku va faneke va languta na voko ra nawu kumbe xana so ta sotsa ku yini hi ri ANC kumbe nawu wa Afrika-Dzonga u ta swi kotisa ku yini va tola hi khale ngopfu va ku humesiwa hi parula hi medical parula na ku malembe ya ha pfumeli ku tshama a jele mara loko ku ri ku kwala ka vandla leriya loko vo tshika ku endleka madzolonga I'm not saying ku swa endleka vuton'wini hi vanhu swa humelela loko u tshika ku va na timhaka ta ku ti nga tshamiseki nga fambafambi endlela ku va na madzolonga kwala ka vandla leri ra MK and then kumbe vo va wina va rhangela ku va na madzolonga swi nga fambi hi ndlela ya swi ku yini loko u tshika nawu va komba ku no leswi nga swi endla swi basangi hi se swi va ku le ku leriwe ka logo ya khale ka MK leya ANC leswi swa yi tirhisiwaku hi MK leyi nga riki ya ANC mara logo i yin'we so a yi tiku ya chanjana exikarhi ka ANC
na khale ka murhangeri wa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga nkulukumba Zuma na va IEC. So my concern i ku loko ku ri ku nkulukumba Zuma vo tshika ku ri ku nawu va kombeta hi tintuku va fanekele va ya khotsweni hi ku na swin'wana a swi fambangi kahle kumbe nawu va kombeta mhaka ta vadya laha ku laha a swi fambangi hi ndlela va fanele va ya khotsweni khalanga. So ha swindlisa ku yini nawu wa ku yini hi ku va hume hi parula hi ku parula va hume medical parula vonani yi khomeni nyana kwalani ni nghenisa lexi hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika Wa Vulavula. hi laha hi nga koho mingisero me 0860002543 nangona ka Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni un'wana mingiseri loyi nhleka a ha tlhelela ka luya ni nga n'wi khomisa sorry nhleka i fambile sorry mingisero me a ni ku mi khoma nyana ni swin'wana no hundza lexi a ni nga ni mi twa tlhelo leri ra mi kha mi ta hi rona hi ndlela yaleyo mi kha mi ta na mama un'wana hi loyi i ni rhumela hungu la i ri munhu loyi a vulavulaka hi tibangi a nga vulavuli ntiyiso hi ku a phalavurwa hina wona munhu la tirhaka thelara ya hina a ri wa nhlonge yo basa a Lutrigat hina koho i va koho lava va tirhaka na koho se swi na 10 ra malembe kambe hina vona a swi tiva ku a va ri enelangi mara va koho hambi ku ri a Zanini no va ku vuleni hi malama va nga koho kwahala ka matiko xikaya se va mukanetini hi ndlela yaleyo hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM 0860002143 nongonoko Afrika Wa Vulavula hi ndlela yaleyo un'wana mingiseri loyi nhleka papa njhani epfukeni minjhani ayipfukeni ya hanhu hala ka khomenta nyana hi accident leyi nga va hala Mpumalanga leyi ni hleketela kumbe hileswiya swa ku ya swilo swa ya ku tsemiwa ka swilo swa vanhu swa munhu loyi a va nga n'wi susa mavoko munhu loko mali a hi lavile i lava nhlelo wa koho lowu va ze va n'wi tsema mavoko nkulukumba liya no la ta vula ku hambi mali i va desperate for mali i ze yi fika kwalaho mi tsema munhu mavoko hinkwawo no la ta accident yeleyo a yi chanseli ku hela ka vhiki loko hi twa mi lo yi twa kumbe mi lo yi vona ku endleke mi lo yi twa kwala ka radio amahungweni yes we ambo mali leyi hi ku mi hleketelela ku va te va n'wi hijekeli va te loko va te a va ri 6 wa a khadi fambela endleleni va fika va n'wi hijeka va n'wi tsema mavoko hinkwawo se mi hleketelela ku yi nga va yi ri accident ya lavo ya swilo swa vanhu ku va tsema mavoko hinkwawo ma ri 2 se hey no lata a hi lavi ku hey mali a hi lava mara hey a yi ku fika kwalaho nimetwela papa ni khensini so enkom 0860002543 nongonoko ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makoma ndlela tsundzuka u nga tirhisa yin'wana tindlela tinharhu hi ti tirhisaka ya ku kandziyisa rito ka 0657443911 hi tirhisa na 0860002543 hi ndlela yoyoleyo kambe ke a hi twi mingisero me ni vona un'wana kha humelela a rhumela hungu rin'wana a ku vaaki hi fanele hi ti dyondzisa se ri le ku aleni ku huma hungu leriya kambe ni tshemba loko ri humeni ni ta ku hlayela rona hi vuron'wana i ri vaakatiko a hi ti dyondziseni ku ri loko ku ri na khombo ra xipandzamananga hi nga tshuneli hi xikongomelo xo yiva eka lava va nga khumbeka kambe a hi yeni hi xikongomelo xo pfuna wa rikwerhu thank you be blessed Hlulani Philip hey ya ni ta vuya ka leyi mantolo a nga ha ri kona loko xiyimo xi te tani swi vula yini swa endleka ku vanhu himpela va nga ya va ya fika va lava ku khutuza munhu a ve na nghozi ya movha swa koteka ni vula ku swa koteka na swi kona a ni vuli ku Hlulani vo a va vuli ntiyiso kambe no vula ku loko ku ve mi bihe timbili ku fika kwalano hayikho mina rhurha la ni vula loko ri ku mi bihe timbili ku fika kwalano na mi tshembisa mina rhurha la no vula la tikweni leri ra n'we leri loko ri ku mi bihe timbili loko mina humelele nghozi n'wimi ya ku n'wi secheni mina home na rhurha la tikweni
se ni tshemba ku a swi kona a swi kona ncindani mi lava ku swi kona kambe vancindana va vulavuli va rediyo va twana na moya va humelerisi va Afrika wa vulavula inhlekani se a ni sa vona botsek aye papa loko mi ri ra mi ya tshama ku ka manghena la swi nga endlekeku ka manghena ni xoko xipaci xa n'wina 10 rand lexi na yona loko swo tshika swo kindeka ni nga kuma ku ri hava ni munhu wo sungula ku ta va ku ri mina ku fika yo mi loko yi fika yi teka yi ta swo boha yi ta fika yi ku vula yi la ku vuya yi la ku ya kaya yi ta ku mina ni tlheriseli kaya mali ya mina ai areti ho tshemba tani ku swa n'we swi ta mi fambela kahle Botshet leswi ni nga tela swona namuntlha ko va ku vonisa kumbe ku tsundzuxana na vaakatiko va tiko leriwa hi vutsotsi leswi byi nga ti nyika matimba ku na leswi se hi swi tirhisaka ngopfu ku nga thekinoloji ku loko ni tsakela ku yisa xituruturu xa mati ka Botshet ni to vitana ximovhana xi hutela xi ma yisa ka Botshet so ni la ta kombisa swona hi khombo ra kona ku ku na xitayile xiya xa ku ri hi xaviselana swilo ka ti-social media mi kuma ku mina ni xavisela n'wina thelevhixini hi social media ivi hi hakelana maybe ti-cash send na ti-e-wallet ivi n'wina mi nga xava mi rhumela ximovhani lexi xa ti-courier ku xi ta collect ka mina ni teka nchumu lowuya ni wu fambisa ni nge se confirma ku ri mali liya ya case hi yona a hi yona na makhombo malama ma tele ngopfu Botshet ene ximovhani lexiya n'wina a mi xi tivi na luya a nga xi tivi a ma ha koti ku n'wina ku hey jika i vuya mi mali ya mani yi kumangi xo ta xi ta collecta xo na luya xi n'wi yiselaka xo n'wi tiva xi yo thoriwa so i nga ri se hi ku i ximanjemanje hey xi nghene ngopfu swi na khombo ri kulukumba ngopfu I'm sure hi siku mi hlangana na swona ku ringana ka ntlhanu mara ni ximanjemanje xi fambelana na n'wina va sweswi hina va khala hi ngheni ka swimanjemanje swa n'wina hi hi tsutsuma na n'wina hi ti-touchline that's why na tiphayiphi popapopa na n'wina kwa kwala ka touchline mi va mi kha mi tsutsuma kona kwala mi lava ka majoka hansi mi ku hayi se hi screen so ngopfungopfu lava hluphekisiwaka hi swona hi vova lavakulu and a swi na ku i muhlovo wa njhani swi le ka mihlovo hinkwayo Botshet ve le ku hluphekeni olo na ha ku vona a ni koti ku vula hi cellphone tetiya ta masiku lama to dya lexi xi dyiwa xi mihandzu lowuya yi famba gone mali liya va swi kota va fana lava ku fake cash send mi voni nga ri ti-dash letiya hi tona loko fika ka a xichinaneni kumbe a xopeni ku hela ku koleka va ku haya xihanyi xinambarani xa wena ene xi letiya xi fambile munhu luwa a wu n'wi tivi ende laha i nga ta vona khombo ra kona address leyi ya ku ya deliver ka yona hi le phakeni kumbe a community hall ta ku tshama nametwi enkombo cancel buti wa mina ya ka tika leswaku thekinoloji yi koho ku hi olovisela vutomi kambe yi tlha yi tikisela byo vutomi byo lebyi ya wura ya n'we henhla ka nhloko ne le mbombela switano hi loyi wa mixo justice machines na mahungu ya misava ya awara yan'we ya mixo Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM Makombandlela Keseli mixo justice machines famisa sweswo mingisira wa mina i timinete ngani sweswi nkombo ku bila awara yan'we hlekani lowu ku njhani mingisira wa mina kwala ku ningisela ku mina ni yo ti tsakalela ku i good friday ni mindlwani
mindlwane ya ka Good Friday mativa ntemba kuna n'we mimi kulunga kula tatwa ku Good Friday yi khomele yini mindlwane kama msirtani mingitsero mngana lona FM ing nongo tshibela tsentsene kubela wara ya khume naro kamgana lona FM makomba ndlela hi ku tumingisero meku ulaunga ko ngwangulo wena uri yini kometi timhaka ka siku leri ngopfu loko ka hela nguteka n'wina mi nga kota ku kambisa rito ka 0657443911 hi ndlela yole lava ku kombela ka tatana Ncindani Eric Mabasa sweswiwa ku ri loko ni ka ni tlanga ti-voice note ni kombela mi ni tekela vaxisati ntsena lava nga ta ya moyeni hi riqingho no la ku twa vaxisati va vulavula na vo va ta na ta vo timhaka ka vaxisati mi kwipe phela loko ni languta tinhlayinhlaya ti ri n'wina mi tele ngopfu n'wina mi yingisela ku Afrika Wa Vulavula ku tele vaxisati ku tlula va xinuna kambe ku twala vaxisati ntsena laka nongonoko lowu hey a ni vuli ku va xinuna mi kahle hey a ni vuli swona a ni vuli swona no vula ku sweswiwani loko ri wa xinuna hayi swi tshikeni swo fonela fona munduku sweswiwani na ku loko muhumelerisi va teka tinqingho ku tekiwa tinqingho ku ri vaxisati ntsena a swi nge khati swi nga khata ne va ti-airtime a swi koteki mi nga va vulavuli ku biha kambe swi ri tani mingisiro munghana FM hi laha hi ka kona ka xiphemu xa vumbirhi xa nongona ku Afrika Wa Vulavula ka munghana lona FM makombanyani ta tlanga ti-voice note tetone kambe sweswo hinkwaswo a ndzhaku loko ni kandziyela hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika Wa Vulavula botpet na muhumelerisi loko hi herini phela na mi a na swi twisi ku ri fanekele a dya yini kahle ku swilo leswiwa hinkwaswo ka swona swi na mavabyi nyama hinkwaswo swa Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka munghana lonene FM makomba ndlela a hi sunguleni nghene ka marathon la ya vaxisati la ku twa vona hi twa ku a va na timhaka ke wo sungula hi loyi hleka minjhani sesi hi pfukile hi ngo vona ene wa xisati loyi ni vulavulaka na yena a nga nghena laha moyeni a hi wa xisati ntsena ni i le ku chayeleni na movha ku komba ku vo pfaleriwa hi hina va xinuna hi wo tshava hi ri ku foneni ayi mativayi mi ri yini n'wena fanela sweswi hi kuminyana xichanisana na hina inkomo ku vona mbitsi ya mukhalabya loko va vi presidente va heta ku va presidente swi va tsambili swilo se va lava ku tlhela va sungurisa swilo swin'wanyana leswi swi nga ta endla ku tiko ri lova ku ya mahlweni kambe mi vula yini loko mi ku swi va tsandzili swilo hikuva vanhu va le ku kombeni swilo swo tala lava hi kombe na switediyamu na yini va ku swi endliwe hi nkarhi wa vona yo leswi a va fanele va endla swona swa ku hi nyika mati a va zangi va nga endla tiphayiphi ti yo celeriwa hansi ti celeriwa mahala a ku vangi na mati lama hi nga ma kuma ku hala giyani a ku vangi na swithangani leswi swi hamba swi cheriwa mati ku hala ka miyexe swithangani swo buluka hi ku swi ha mati hi mumu hi ku a ni lama va tshembisa ku va heta makumu se mi vula ku yini mi vula ku a va le ka xiyimo xa kahle xa ku va vuya va ta ringeta ku kumbexani se va dyondzile va lava ku swi lulamisa hayi vakhalabyi ngopfu ka ha ri hava lexi va nga xi endlaka va tsandzeki va ha ri jaha ntiyela mukhalabya tiyela mara sweswi va nga huma hi parula va tlhe va khalabya a va ha fanele ku zi va nghenela swilo leswi kambe a ni a hi vona va ri voxe ni vula ku va famba na ku na van'wani varhangeri kwalaya ku na swin'wana swirho swa vandla va lava va ri kona ka tindhawu hinkwato a va ri kona Saselamani a va ri kona Joni sweswi ve le Durban yo vanhu a ni vanhu va lava swikiti loko va ku na yini hala vanhu vo tsutsumela va swi tivi ene va ta lahlekisa vanhu hikuva va nga ha ta swi tiva hi ku mukhondo we sizi yaleyo na hi tiva yi ri ya ANC se vanhu van'wani lava nga ta va nga swi tivi va ta yi vhota va swi teka ku va vhota ANC kasi va vhota ANC va vhota swilo swo ka swi nga ta va na nhloko na ncila ayi a ni nga swi hleketi ku vavasati na va va na timhaka to tani hambi swi ri tani khensini nkarhi wa n'wina mani ikomo ayi ya hi tlontini vatwini va mhani va sungurile a hi twa van'wani 0860002543 loko na ha ri ndlela un'wani twana loyi hlekani botpet hlekana muhumelerisi ya mi twa botpet mara ya leyi mi yi kombisaka loko tshuka ku humelele nghozi vanhu va ya
va vona ku benefit ku nga va swo hi ku ya mina swo ehleketeleriwa ngopfu hi ku ko tala mi ta kuma ku swilo leswa vanhu va ku va ri na swona loko va a police station va fika swi kumetela vanhu swilo swa vona se hi gina hi nga ha swi tivi ku leswi swi va ku swi tekiwile hi swini tiselufoni va tikuma swipaci va swi kuma swilo swo tala va swi kuma vanhu lavo va ri ti-victim ka nghozi yaleyo botpet mara hi vuli ka swi humeleli swona hawa timbilu ta vona ti fani mara munhu wa mbilu loko ku va ku ri na nghozi a teka swilo na me ni nga rhula ni mi landzela mani ashume ekhalangana vayingiseri na mina la ku eda ka mhaka leyi ku vulavuriwa ku hi mikulukumba laha ku humaka ya misalo ya ku tsemiwa mavoko a li vanhu mayele a hi lava na ti-shortcut a hi lava mhaka leyi hi vulavulaka kulukumba leya ni yi twe ntolo ka tiko xihetleli na mina loko ku ta interview wa misalo a vulelaka SAPS ya hala Mpumalanga ku le ku lavisweni ka nghozi ya ku wa munhu a tekiweni a hoxiwa movheni a ya tsemiwa mavoko hinkwawo a siyiwa a kha a hanya i langutela ku munhu loyi i fanele a hanya vutomi bya njhani kusuka sweswi ku ya mahlweni a tsemiwe mavoko hi munhu na hi munhu yaloye a nga endla sweswo laha nga kuwa u titwa njhani yena ku u tseme mavoko ya munhu un'wana a n'wi siya kha a ya hanya a nga vi na mavoko a bebuliwe na mavoko hayi vumunhu byi humile vanhwini ke tinyiku mabikani va vula mina ri yo biha tiko leri ra n'wina leri tiko leri ra n'wina ri bihile kambe un'wana mi yingiseli loyi hlekani mani ahe bote ni twa vanhu vambirhi kwalano ni twa mina ntsena lowu n'wana nga ahe botpete a nga kona kwalano ani hi mina okay ahe mani ahe bote mi pfukile sesi hi pfuni minjhani hi pfukile n'wina mi ri mina ni ana baloyi kwala ka miyexe mina ni ri vuhlayiseki bya hina va mhani ku hava aka vavanuna va hina na vava na vabuti a hi khomiwi kahle a hi khomanangi kahle ha rwafuliwa loko munhu swi nga koteka ku n'wansati a nga khomiwi kahle hi nuna wa yena swa koteka ko endleka yini ko endleka ku leswiya swo loko munhu xixevo ku ri hava a kaya loko a vuya lomu a vuyaku hi kona a fika ku va nga xava ni ku ni hava mali yo xava kumbe hina vana kwala kaya a kumeka a karhi a ku a ni hlukumeza leswiya swo a ni teki mali ya vana liyani yi dendaku ni xava xixevo xa n'hweti hi yona swa endla ku xava mixevo na xidahi hi mali ya vana va nga hlayangi mara a ni ngo ma pfuna kasi mali ya yini a ni ya swakudya na yini yi pfuna vona vana lava se xixevo mo la ku xava xa vana mi tsona ba a hi tsoni bava loko xixevo xi ri kona hi dya hinkwenu kona kaya mara loko ku ri hava hi siku lero ko va hava hi kumeka hinkwenu hi ri ku sogeleni mina na vana na vona se loko hi kha hi rhwafuliwa hi ku vona i n'wanuna va na matimba va ba mina ni twa swi nga tshamisekanga ni twa hi nga ri ku hlayisekeni mara n'wina mi tshama mi biwa ka mani ivi mi ndla yini so a ni swi ndlangi nchumu no ringeta ku hlamusela vamakwenu kuloni se va ku hi swi tshika ni hlamusela na le tisatellite ku mina ni na vana na ku rhwafuliwa ka vona va lava xinuna va ku swi tshiki va ta swi nghena loko se mi dlewa va ku swi tshiki ku i n'wana wa wena kasi loyi a lava ku xixevo i n'wana wa n'wina na vana va mina va xi lava xixevo ka mina loko ku ri hava mali ene mina a ni wa munhu loyi ni nga ku tirheni ntirho wu hindzini aka mina ni munhu loyi ni holaka mudende ni xikoxana se sweswiya switsongo ni nga na swona loko ni kha ni xava la mutini loko swi xota va ni hlukumeza se ni twa ni nga ri ku hanyeni kahle loko ni lava ku pfuniwa kwale ka ti-police station va ku fambani ya valavisana se ni ku xidini xa kona ke loko o teka banga a ni tsema swi ta va kahleke ni mi twile mani ni mi twile kambe yaleyo ya ku mi biwa ivi maphorisa na yini va ku swi tshikeni a hi mihleketo ya kahle hi ku loko n'wana na za mi ba swi herini a ka ha ri na swin'wana se laha tikweni ho pfuniwa ku tsundzuxiwa hi hlungwana ku hi fanele hi vulavula timhaka to humela rivaleni i ntiyiso ni mi twile mani khensini nkarhi wa n'wena ni swona 0860 002543 un'wana hi loyi
Inhlekani Mashaka, ya party lewani ya MK le a ku na la ya kona ku no va vanghana va Jacobo va karhi lava nga ta mu vhotela nakona ta ve va ri na tala na phisi nyana la Gauteng le Soweto ku hela kwalano a ku na munhu loyi a sapotaka Zuma na vugevenga lebyi a nga byi endla la tikweni so sweswo mingisero mungana lone FM komba ndlela a hi tweneni ku n'we mi angula mi ku yini ku na mingisero loyi a nga se heta la hi mantlhela ka yena a hetisa kambe ku na un'wana a nga elayinini se ni ndla njhani mani sungula hi la nga la layinini la ni hlekani mi amukereli ka munghana lone ahe ka papa mpfukile hi pfukile minjhani ka mani hi pfukile mbavula na mani thayini ka n'wamatatana ni ahe mani thayini i boti wa mina muhaxi lonene mina ku na swin'wana leswi ni nga swi twisiseki aka ti-election leti nga kona letiwani tiphati leto tala letiwani loko Mandela a famba a ya tshama a Robben Island a kha hluphekela ku vanhu va kota ku chucheka aka tiphati leti nga kona a va ri kwini vona hi nkarhi walowo hi ku loko Mandela a sungula ku va a fuma tiko loko a sungula ku fuma tiko a ku ri yena a ri yexe a nga hluphekela vanhu mi le ku ntwiseni ni ku mi twisisa mi nga zi mi vilela mina ku mi twa manarani le ku mi tweni ku na mi twisisa hayi a swi na mhaka kambe ke mhaka hi leyi mani phela swin'wana swa leswi Mandela a nga ndlela swona a lwela na sweswo ku hi tshunxeka se loko hi tshunxekile vumbiwa byi ri wa pfumeleriwa ku tisungulela vandla ra tipolitiki rin'wana na rin'wana ri ri lavaka se lexi ni vilerisaka ngopfu na muhaxani i tiphati teti nga kona ni vilerisa hi ku va ri vanhu va ta kuma mintirho vona tifeme leti vanhu va nga ta va kuma mintirho aka tona hi tini ende vanhu vo tala va lava va nge hudya va kha va landzelela vanhu va lava phati ni vulavuli hi phati yin'wana na yin'wana a ni vulavuli ku mina ni favor phati yini ni le ku ntwisenani ivi mintirho leyiwani va yi kuma kwini ende vanhu vo tala vana va nga ku landzeleleni a ve le ku tirheni vona mintirho leyi va lavaka ku nyika lava nga ta va vhotela va yi kuma kwini hi leswi ni vilerisaka sweswo ku vona mintirho leyiwani va yi kuma kwihi vona hi voxe a ve le ku tirheni van'wani va vona va lava gangisa ku vanhu a va tirhi mara va byela vanhu ku hi ta mi kumela mintirho ende na leswiya swo va vulavula vanhu va chuha va ku midende yi ta va helela na vana va nge holi midende i wa mfumo a hi wa phati un'wana na un'wana i ta tama a dende inkomo muhaxi lonene mani ni mi twile ene mi vulavule mhaka yin'wani ya nkoka ngopfu kambe xivutiso ku ta va ku a ni ngo loko va kha va ku hava mintirho va tlhela va vula ku loko va vula ku hi ta mi kumela mintirho va vula ku hi ta cinca leswi hi ta cinca mbangu lowuwani ku nge vi na ku tsemekatsemeka ka gezi ku nge vi na yini va vula na swi twisisa sweswo i boti ku va vula why loko ku ri ku va vula hi ku loko ANC yi sungula a hi ri xin'we hinkwenu ngopfungopfu aka hina vanhu vantima a hi yima hinkwenu aka xin'we why va nga kombisi lava va rhangelaka ku loko mi lava ku vanhu va humelela a hi tekeni ndlela leyi ivi vona va ku va ta ti tekela ya vona ndlela hina hi karhele ku tlhuvutiwa hi karhele na vana va hina a ve le ku tirheni va tshamile vona vana va ku votiwa sweswiwani vana va ku votiwa muhaxi timovha leta mayemo leti fambaka aka ti-N1 ti nga kandziyeki na mitwa sweswi ti ta nghena aswitandini ku va kota ku votiwa miti ya vona yi tlela yi dulu hina hi karhele ku hluphekisiwa hayi mi tirhisa rito rin'wana mi ri hi karhele mi ri ku ndla i ku ndla yini ai vativana a hi tweneni loyi a nga ni rhumela voice note loyi hi nga n'wi tsema loko ku nghena xinavetiso a kha ku Inhlekani Mashaka, ya party lewani ya MK le a ku na la ya kona ku no va vanghana va Jacobo va karhi lava nga ta mu vhotela nakona ta ve va ri na tala na phisi nyana la Gauteng le Soweto ku hela kwalano a ku na munhu loyi a sapotaka Zuma na vugevenga lebyi a nga byi endla la tikweni so ANC a yi fanelangi ku va wariti hi mhaka ya MK problem leyi nga va kona ku ri national va nga kuma under 45% ku na possibility especially Gauteng na yona ku tele ti-party to tala but swa ku ri MK ta threatena national vote ANC na vanhu vo tala ene va na authority na vanhu va IEC ti-member ta ANC ku ha ri na possibility ya ku ri va nga riga ti-vote if ANC nga kumang 50% so ANC ya to vusa tiko leriwani a mi ri na mfundhiso wo lunga la Pitori
Hey, mfundisi namitwa leswi mi vulaka swona namitwa mfundisi leswi mi nge le ku vulavuleni swona kambe hi nga vuli loko mi ku munhu i xigevenga phela i fanele va voniwe nandzu a khomiwile a ni tivi loko mi ku vugevenga lebyi nga byi ndla hi byihi kambe hina hi ri Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyemeliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Hela nga kona mingisero Munghana Lonene FM 0860002543 imakumembiri ntlhanu timinete ntsena ku bila ora ya 13 nongonoko ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM. Tseke swo vula hi ntsena sweswo swo vula ku mina na wena sweswiwani sa le timinete ntlhanu ku va hi huma so vhiki leri taka nkarhi wo tani hi ta va ri na nkarhi wo leha amukeleni n'wana mingiseri lo nhlekani nkhensa kwamukela wa Mpfokeni hi pfokele minjhani na Mpfokeni no twana ri concern as mutswari ku ka nkarhi wa sweswi ku na timahungu ma nga hi fikela timhaka ta ti-college ta i4 leti nga affectiwa hi timhaka ta ku va ti nga admit vana ku ya exikolweni ene lexi va va ku hina lembe leri hi ve na challenge yikulu ya ti-admission ti-application to tala ti-rejectiwile va kombisa na timhaka ta ku to tala ti boheka ku tlhela unfortunately mali a va refund se loko swi ri so ku va ti-college ta i4 and leti a ti nga ri ndhawu yin'we ntsena a ti ri ka ti-all provinces ivi ti ku tsheva mundzuku bya vana va hina ku ya humelela yini hi mhaka ku swi la ku vusweti byi to nyanya ku va vana va hina va pfumala swikolo kambe a ni ngo va nyiki swivangelo holobye ku hikokwalaho ka yini swi pfarile leswiya i xitwini a ni kha ni xi twisisa xi twala ngo botet no va concern as ko yini ku ta kayivela ku tindhawu to dyondzela ti ya ti ka ti hunguteka ti nga nyanya ku kayivela se swi fike swi ni khumba ku as mutswari swi ta tikanyana kambe mutswari wena mina ka ni vulavula ku swi remember SGB loko wa SGB wa vulavula kahle kahle na swi tiva ku sesi wa mina nge tsandzeki sweswo i fane a yimela timhaka ta dyondzo ya n'wana wa yena hi swo hi lavaka swo sweswo kambe tlhelo leri mi taku na hi rona i tlhelo rin'wana ra nkoka ho hlekavo kambe xiyimo xi le ku tekeni swinene hi ku swi tikomba ngeti a swa ha olovi ku va n'wana a dyondza a ya kuma xivandla xo dyondza a pasile na ti-distinction na swilo hinkwaswo va tele ngopfu va tshama botpet va kha va pase kahle swi swi tshamisekile mara vo lo tshama swa vava hayi ka tika ta ku yini khala nga hlayiseka mi hlayiseka na n'wina ma-good friday n'wa khala ngo a khensa sesi wa mina sweswo mingisero Munghana Lonene FM 0860002543 hayi mani sweswiwani ni mi nyikanyana ti-voice note timbirhi tinharhu laha hi ta gimeta ma hi vo mhaka ko kambe mana ku loko a kha haxa ku gime i ma-alice i ma-alice a yi ta ku loko yi kha yi haxa loko yi ku gime mara na mi ri ne xipapani xa mugilogilo no twa vatsundzuka van'wana va lava nga endla ku hi tsakela ku va haxi ya hi ya va vona laha ben store laha laha marhandavuleni hi fika hi tshama kwalaha hi va vona va kha va haxa va cincana na triple M misaveni million mavunda awu hi ta ku yini na kambe hambiswiritano a hi tweneni un'wani mingiseri la nga rhumela voice note ako botpet minjhani n'wana baboni a hi pfukile mani mi fambe siku rin'wanyana mi teka patu leri ra hala mondoko ra D11 mi fika laha collegini laha mi jika right mi khoma patu leriya ri hundza ndhawu leyi va nge xiphungubye ri ya hlanganela na Rotterdam leriya ri nga heliki leyi ku na bridge rin'wana lahaya mi ta ri vona laha loko ma ha kusuka collegini mi nghena xiphungubye laha bridge ri pasile mara ri crackile ri pasile bridge ra 2005 bridge botpet rina mi khala phakati laha mara ri pasile botpet laha xikarhi laha ri pfulekile mara timovha ta ka ta famba botpet na ku ri pasisiwile ku ri ka njhani hayi swi tivi botpet kombela mi ya ri cheka bridge leri ya n'wana mali botpet
tani ya ri cheka xivutiso ko ta va sweswiya swa ku Petrosi ya kona ke yi ta famba hi tlhelo rihi xiphiqo hikwalaho ka Petrosi kambe ni ta ringeta ku ya ri kamba miyingiseri wa mina ni twa ku ni vona ku ri ndlise ku yini na ku vona laha Siphungubye laha ku na xin'wana xi vulavulaka a ni swi tivi xi vulavula ku kambe ni ta ni ya kamba ku a Siphungubye swi fambafamba njhani ku endleka yini ku ya hi biloho leri miyingiseri a vulaka rona nongonoko lowu humeleriwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula mixo Justice Mashimzi na ye u yime ku lunga ku lava ta hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimise ku yini kusuka kwalano Ike Ngobeni ta va kha ku dzumba na mina kwala ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela handle ka sweswo hayi ko se mi byela vayingiseri kumbe ya petloro a ni ve va lava pitiloro ni ya ni ya vona se swi lava pitiloro ava mi cheleni ene n'wa William ya xigubu na n'wa William i chinga ngolo ku hisa petrol ya ku n'wina se petrol leyi ya ka Munghana Lonene loko a ni Munghana Lonene ni hola hi yona na xitsanana na hani ya vona leswi ya muyingiseri a nga vula xitsanana na hani ya vona leswi ya muyingiseri swi nge endli hawu n'wa William kama msokutani miyingiseri Munghana Lonene FM a hi twaneni ku mixo Justice Mashimzi i ri mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimise ku yini kusuka kwalano tanihi sweswi mi nga n'wi twa Ike Ngobeni ta va kha ku dzumba na mina hlayisekanani tata